Il-President ta' Malta George Vella u s-sinjura tiegħu żaru l-kumpanija tal-manifattura ST Microelectronics fl-okkażjoni tal-40 anniversarju ta' din il-kumpanija f'Malta. Il-President Vella fisser kif is-saħħa tas-settur Malti tal-manifattura hija fattur kruċjali li jgħin l-ekonomija ta' pajjiżna biex issir aktar reżiljenti u diversifikata. Huwa nnota l-kontribut li l-investituri tal-kumpanija jagħtu lil ħarsien tal-ambjent tal-pajjiż u ħeġġeġ lill-istess kumpanija biex kompli tibni fuq strateġija li tirrispetta t-territorju Malti billi żomm l-impatt tal-operat tagħha fuq l-ambjent kemm jista' jkun baxx. Minn barra l-aspett ambjentali, il-President Vella nnota kif l-istess kumpanija tagħti kontribut siewi ħafna fis-settur tat-taħriġ u tal-edukazzjoni. I was pleased to read and also to be informed extensively in your recent environmental statements about your commitment to the protection of our environment, out of your conscious responsibility as Malta's biggest employer. I encourage you to further build on a strategy that fully respects Malta's territory. Il-President Vella wera wkoll apprezzament lil ħames ħaddiema partikolari li ġew ippremjati għal-lealtà li wrew tul is-snin twal li ħadmu fl-istess kumpanija u fisser kif bil-valur tagħhom għandhom ikunu ta' eżempju għal ħaddiem oħra, partikolarment żgħażagħ.